Predzadnje pitanje je čovjek koji je nejasno kako shvatiti argumente da u određenim proizvodima ima malehan procenat alkohola, a znamo da je zabranjeno alkohol da se konzumira, pa makar to bila kap. Da, ako bi konzumirali sam alkohol, kada bi uzeli kap alkohola, to je haram. Znači, čovjek uzme čist alkohol i kaplicu popije alkohola, to je haram. Ali, ako uzmemo, šta mislite da imamo bure od 100 litara i uzmemo kap alkohola, možemo li tu vodu konzumirati? Da li zbog kaplici alkohola, koja je nama haram sama, da li 100 litara vode će postati zabranjeno da je pijemo? Neće, apsolutno, zato što će se ta kaplica rastvoriti u tih 100 litara gdje se ona apsolutno neće osjetiti. Pa je alkohol sam zabranjen, makar to bila kaplica. A nije zabranjen ako ga je neko drugi, a ne mi muslimani, pomiješao u neku tečnost ili neku hranu gdje mi ne osjetimo njegovu opojnost. Ovo je odrednica da mi ne osjetimo njegovu opojnost. Rekli smo, imamo 10 litara vode i neko uzme kap alkohola i kapne na 10 litara vode. Mi kaže, ne bacaj tu vodu. 10 litara vode, kaplica ne znači ništa, možemo konzumirati sigurno tu vodu. Ali tu samu kaplicu da uzmemo, to nam je haram i zabranjeno.